Bir günde 5 vaqt namoz o'qiganning darajasida o'sib qoldi. Bir soat keras qolasiz. Nega siz bir kunni saboq bo'lsa, 3 oy roza o'qiganning darajasida. Siz bir kun roza tutmay qolasizmi? Men sizga bir kun saboq bo'lsa, 3 oy o'rib nafl roza darajasida. Jannatda ولا العلم وسعادة خير من القيام ليلة وطعيم والعلم يوم خير من الصيام 3 أشهر. Her bir yürüyelim, her bir kendi için farz. İlim yürüyelim farz. İlim yürüyelim farz. Siz kendi hayatınız, asal hayatınız yineliği olan şeyleri biliyorsunuz. O ilim tasılmaydı var. Ilimde yürüyorsunuz, o ilim hem tasılmaydı inşallah. Gördünüz mü? Ne? Ilimde siz bir ilimde yürüyorsunuz farz. Endi vacib degan ne? Mesela 2 oy namozimiz vacib. Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Shuma farz, buni yuragi farz. Biz qarab o'tirsak degancha qalb yotamiz. Nega? Ilim halol uchun, ilim talab qilish uchun barcha narsa, ya'ni dengizdagi baliqlardan gunohni so'rab, Allohdan kechirim so'raydi. Cennet istiqbal. Siz bir salat, bir sınavlardan olsanız, balıkta sancetmeyi bilirsiniz ya, balık denizleri balıkta kaçırmayı bilmeyiz. Sonra siz bir günde salam alatın olsanız, denizleri balık, tavuk, tas, çürüp, bәрі sizler için, nedir? Allah Teala'dan günahını keşirim için soraydı. Allah Teala'dan günahını keşirim için soraydı. Yani emine denizlerde balıklar sonlay istiğfar eder. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ya Allah'ına kulunu keşir, Muhammed ümmetini keşirdi. Allah'tan istiğfar eder. Harayken bilim yürüyor. Bilim yürünek. Cahil kişi dediğinde bilimde bilim durup. Bilim dedi. Kur'an'da tanıp durup, yani namaz okup durup, yani başkalarına bütün aytıp durup değil de, eğer sol İslam'a sol bilimge bir camianın necis nesine şartlayıp dostlar dedi. Denizdeki balıktın bari sen için Allah'tan ya Rabbim buna kulumdu cehennemine taslarıp çıkarttı. Tav tas çökmüşsün. İslam'la oynamayın, dinle oynamayın. Namaz okup durup, şunağa basıp durup, ibadet jasap durup, düzgün akılla şivar, жүрсең, машина жүрсең, қайдан білім? Сол білімді сөйтіп біліп тұрып, егер сондай нәрсе жасайтын болсаңыз, Алла Тағала дегені, барлықтарда тас, ел шөп болсын, бәрі бар. Неде? Алла Тағала айтады, мынау жаһаннам болсын. Әрқашанда Аллахтың сөйтіп пайғамбары намаз оқушылар, Allah'tan korkmuşlar, Peygamber'e salavat aytışlar. Osmanlı'da değil, qanday bir adam qaraydi. Jumak deymiz bizlerge imamlarga, tarbiyalarimizga, ağalarımızga, başka meşitke kelmeytin cemaatlar, adamlar, avulun adamlar. Qaraydi sizler. Sizlerдің қисықтарыңыз болса, айтады, имам қайтады. Неге? Sizin pərələrimiz bitircil, pərələrdə işçilərdən bizə çatlar verir. Sonuçta biz İslam'ı bilmeyen oynamayız. İbadet jasadıqqa, axırғы dinimiz
ақтығымыз түгеменше ибадат жасайық. Намаз оқып. Артымыздағы ағаларымызға, інілерімізге, туыстарымызға, құда жекжат дос-жарандарымызға жақсы өнеге қатырайық. Алам ырыздық табу әрбір мүмкін үшін вәжіп. Алам ырыздық табу үшін әрбір мүмкін үшін вәжіп. Сіз рызқыңызда халалдан тапсаңыз, оны бала-шағаңызға берсеңіз, әйеліңізге берсеңіз, ол мүмкін жақсы. Егер өсін жеп тұрып, пәле жеп тұрып, зекетіңізді бермей тұрып, шырқы бермей тұрып, сондай отырып сіз жесеңіз, ол жеген ішкен үшін Алла Тағалаға хисап бересіз. Кәдімгі мен сіздерге айтайын, зекет үшін емес, басқасы емес. Кәдімгі ла илаха иллаллаху Мұхаммад Расулаллах деушілердің бәрін Алла Тағалаға жауап береді. Мейлі намаз оқысын, мейлі намаз оқымасын, жауап береді. Не істедіңіз? Намазда болдыңыз ба? Азан жатып жатыр, намазға келдіңіз ба? Мешітте болдыңыз ба? Жақсылық жасадыңыз ба? Шын айттыңыз ба? Әдіс сөйледіңіз ба? Бәрімізді аяқтарында жауапқа қатынады. Bu dünyada kılgan zulüm kuruluş için kıyamet günü ağır zulümat cezalamış olur. Zulümat diyor. Siz bir Müslüman oturup bir Müslümana zarar verirseniz. Müslüman emas, başka kafir olsun diye mesela burada dinliyoruz qanday Allah'ın yaratgan bir kuluna bir qo'lingizni batırsanız, onu qiynasanız, ertengini zulmni qilganim uchun Alloh taolodan zulm darajasini azobini chekasiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayşâru innel itrati qassuş şaribi ve iqfa'ul hayati ve sivaku ve istinşâqul ma'i ve qalsul eddâfir ve hussul berâcin ve netful fitri ve خلق القناة انتقاب المعيب الحطام. Bu narsa dinledi, istevlet işte sünnet. Bu narsa dinledi, istevlet işte sünnet. Bu sizlerde istediğim amallarımız. Birinci, Müslümanın bir cumadan bir cumaga kelgan kezingizda birinchi shashni qisqartiring. Sunnat. Saqal qo'yish sunnat. Saqalni qo'yganda ademi bir ustay bo'lsin deydi, uni ustay bo'lsa asli kuyov kerak. Sonday ademi unamda saqal biroq ko'rgan kezingizda sizning sonday quvona riza bo'ladida saqal qo'ying. Murt qo'ying. Murt millatning bersin. So'ngdan ikkovini qamlashtirib, durustlab qo'yib, mana murtni qo'ygandan keyin, "La, ichiga durust emas, kesiga manib qolsa, makruh deydi." Buni ko'tarib qo'yasiz, ko'tarib qiyoqlik deydi. Uni ko'tarib bunday to'g'ri tushirib o'tib, ezgi bilan ko'tarib o'tib qo'ysangiz, kesiga kelmaydi. Mine qo'yamiz. Saqalni bo'lib qo'yamiz durustlar. Eğer buraya o'zimroq qo'yadigan bo'lsangiz, jishkilar o'tirib qo'yadigan deb qo'ysam, inshaalloh Müslüman bo'ladi. Eğer siz saqalni qo'ydingiz, 5 vaqt namozingiz to'lib qolsa, zekatınız, tushiruviniz, xayrli ihsoningiz, sadaqangiz, elga bo'lgan yaxshilaringiz, meshitga kelib tursangiz, namazga kelmay turganda imomning aytgan hadislerini yetkazib tursangiz, bir saqalingizni dinda bir
періште сізге сауап. Егер сақамдықты қойып алып, тойға барып алып, түзгілер пішкілер жүретін болса, бір сақалы түнде нәғді шайтан жаһаннамның отын жақтырады. Сондықтан сақалдықты дұрыс қою керек. Намаз оқыған адам, тақуа болған адам, арақ құйған жерге бармайды. Olmaydı. Егер көрмей қалса намаз көрінбей шығып кетеді. Бисмиллахиррахманиррахим. Және де муасық тарту керек. Муасық. Мына тісті шектеу. Міне көрдіңіз? Мына келген дайын. Мисуак намазда да шектеулеп тұрады. Бізде шектеулетін нәрсе бар ма? Мисуак. Мисуак. Мына сүннет. Төртінші мұрынды шайқау. Su jüver. Жақсы алып. Бесінші тырнақ алып. Алтыншы бармақтардың арасын жуым. Жетінші қолтықты алып. Сегізінші кіндіктің астықтарын тазалау. Кіндіктің астықтарын тазалау. Тоғызыншы жас жерлерді жуым. Оны сөйлеуінше қатына қылды. Енді бұл түк деген нәрсені тіршілікті алып тұру керек. Қолтық болсын, кіндіктің асты болсын, түктері болсын алып тұру керек. Кей адамдарды қайтыс болған кезінде қолтықтығын алайық, шаптығын алайық деп болмайды ма? Өйткен қарауға болмайды. Siz tırşınızda kılınızda amanınızı kılınız, tazalanız, alınız, yeterli taza ediniz. Sizin taza yemesiniz de ölümde kaşkili olup kalır. Kalay, koltuk bölümü otursa, kıdık aslında tüm шығып тұратын sonunda siz taza yemesiniz. 40 günde жетіспей алып тұру. 40 günde kesінері мақұл болып қалады. Ешкім жеңеміз мақұл болып қалады. İslam қандай екен? İslam өте таза. İslam қандай? İslam таза үстіне қойылған. Оны ұстаған адам деп, İslam жолымен жүрген адам деп, ол жәннат. Ол жәннат пен сүйіншіленеді. Білесіздер. Сондықтан біз ең жақсысы бұл жұма деген парыз, сондай жұмаға дайындықпенен келмей жатқан адамдарды, жамағаттарды келтіріп, соларды келуді Аллахтан тілейік. Өйткені біз әрқашанда оларды келетін болса мешітке, олардың оқыған намаздары, істеген істерінің бәрі ертіп әкелуші адамға сауап жазылады. قاضيان بالنار وقاضي بالجنات قاضي أراد الحق فقاضى به فهو بالجنة وقاضي أراد الحق فجاره متعمدا أو غدا بغير علم فهما بالنار. Екі түрлі қазылар бар. Олар дозаққа жақын дейді. Біреу болса жәннат дейді. Хақты біліп, хақ турасында өкіп шығарған қазы жәннат дейді. Хақты білсе де, нақақ өкіп шығарған ол ілімі жоқ болса да, өз қалағанша өкіп шығарған болса қазы дозақ дейді. Соттар айтып қойды. Қазір мына соттарымызда қарайтын болса, аз ақшаны жүзу көретін болса, өтірік өтіп шығарып жібересің алыңыз. Ертең қиямет күні жауап бересің. Қазы деп айтты ма, қаза хадил болу керек. Ақша жемеу керек. Әділ сөйлеп, әділ қазылық жасайтын болса, өмірінде қазылық жасап, әділдікпен жүріп кететін болса, жәннатпен сүйіншеленеді. Егер әділетсіздік қылып, ана көп ақшаның жүзіне қарап сондай
ketib qoladigan bo'lsa, jahannamga tushishini. So'ngda biz hazır olmagan kunning o'zida birovning oldida so'z söylesek-de, to'sin ishini söyledim, ko'rsin ishini söyledim, Xudo ishini söyledim emas. Kimdir durustmi? So'ng durust. Haq desangiz, inshaalloh sizga yaxshilik. To'sin edida to'sin xato bo'lib, ko'rsin xato bo'lsa, voy men durust deb va'da berib haqni söylesangiz, men javob berasiz. So'ngda har boshida biz haqiqat söylep ettiğimiz Sadaqallahu azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Ya Rabbi yasra kudret Allah. Allah konuşmamızı kabul et. Okulan hadislerimizden Allah Teala kıyamette özümüzde cemaatlarımızın müminlerimizde Allah Teala cevabını yaxşılığındır. Allah bizleri dünyada bir türlü isteği günahlarımızı keşirip ahiretimizde la ilahe illallah Muhammed Resulullah Allah Teala resmidir. Allahümme Rabbena hadina fina hasenatan ve bil ahireti ve qina azaben. Allahu ekber. Yeselam namazını